तम यामना नुंगाई पाव है बतारे अदुगा एकोई खंदरो कान तम याम नुंगाई रोदबा पाव मा हायरगदी खदक सी इंडिया के ओइना हौजे ख्वाइदगी चावबो पाव सी झारखंड अमसुंग महाराष्ट्र के इलेक्शन सिनी एंड मसिगा मानना चावबो पाव मा हायरगदी इंडिया दा हौजे पोल्यूशन की लेरिबा डेंजर कैसिने मार्क सिनी मसिदा इंटरनेशनली हौजे क्लाइमेट चेंज का मरी लेना याम चावबो डिबेट अमदे इंडिया की हौजे लेरिबा यामना डेंजरस ओइबा इंडिया की एयर क्वालिटी अमदि पोल्यूशन की मतंग सी नैनरी हौजे इंडिया की ओइना याम चावना दिल्ली की ओइना हौजे से वर्स्ट ओइबा मोस्ट पोल्यूटेड place si India ki out of all the states Delhi oire Delhi da leiba air quality index si 481 ne tamo Delhi se hoje udre hai tare sumaina mitna yengba kanda udre aduna ikoi gi lambi da gari chatpa kanda mogi restriction leire masi mathakta class 10 fawse school um ta handre hoje all the schools have shut down aduga moi online class one tawre tamo hoje sigi leiriba phibam jini leiri je aduga Delhi gi oina photo je Delhi da leiriba mo red fort oigera adagi India gate oigera masi myam se photo the number ka da hai tare udre tamo aduga sida news khargi headlines moi ne semak paje aduga khwaidagi mot pazina Delhi oira kan da khwaidagi nanba aduga khwaidagi sengba nongshit phangije India gi any region da Manipur oira tamo handaki sida Manipur gi AQI si 15 ne leiri sida aduna khwaidagi motpana Delhi oira kan da khwaidagi sengba nongshit phangba ade khwaidagi less polluted over region je Manipur oira aduna sigi matang sida live wafam de tamo Delhi da su angang sin school kadre Manipur su angang sin school kadre but for different region aduga Manipur da ngasi habatare ekoi tourism sector se totally fail oire to the extent that United States ki travel advisory na State Department ki travel advisory na Manipur da chatla nu haidana haire and Manipur ji India amadi Pakistan ani gi lona bangam khai paring da labor rating to the red zone oina ekoi ki United States advisory na piri khwaidigi asengba nongshit fangba khwaidigi less polluted oiba ekoi ki photo ani si tamo ironically happy Delhi ki photo jiga tamon so sida ubirani se photo amana udreba aduga Manipur gi tawba magi ekoi yam clear oiba ekoi sky gi kari gi environment ki myam jiga ani se hapaga changdam nei ba adu kamai yengi tamo yam khandaba ya ba pot am khakti oi kari kamai ye mani kano gi ekoi gi Delhi gi pollution gi chang se ko dust pollution noise pollution everything sigi pollution gi chang sigi yam hengalakpa matam du da early ekoi gi kano hai tare 2000s adai da oram tai ekoi gi kano si loina surrounding the leiba koi gi NC kari hai NCR gi surrounding the leiba koi gi mekhu thok factory sing loin thingjan gi bane aduga masina pollution se neman na ba gi policy ma khakta moina loina adu thingjan la kan da Ganga se koi gi by 2014 koi gi Narendra Modi gi government lak matam du da koi gi Ganga si Yamuna si ya sengdok na ba kaina plan si yam chong tawdana Delhi se nalan na ba gi pot se dum tawgi da bati nati हाइप तारे अदुगा दिल्ली की पोटसिदा अखोइना मोइदा याम सीरियसली लौरिबा पोटसि मसी हुजिक पुदी अखोइना तवु ngamdrise by 2035 अखोइ हुजिक लैरिबा मोटोकैट अखोइगी fuel engine sina अखोइगी केनोना थाव ना थौबा हाइतारे पेट्रोल गुम डीजल गुम ना थौबा केनो सिंसे लोइ लौथोगा अखोइगी सोलर पावर सिना थौबा केनोना लोइना सिंदु अनियना अदुगी केनो विजन बुक लै हाइतारे मसी पोटसि थाथा जदना 2000 by 2035 तदी सिटी खरददी केनोसि चंगल लगतबे अखोइगी लैरिबा pollution thokpe aba vehicle mayam se ade electric car gumba singsina loina replace tora kana city khara dadi adum changan da bagi film lakani Delhi gi harsu New Delhi ga Old Delhi ga ani sigi khena ba sadum lai haitare New Delhi sidana amuk pollution wangbe aba dugumba keno mayam gari mayam si New Delhi gi circle sida changan da bagi pot ai public transport am sinaraga admaina leibagi pot hujik sum leibani however asom side ta keno si pollution si natragana any environment se there is no boundary in environment thangna lebak ta u myam ya thala di madugi hek lai thangna leiriba lebak to adu su same madugi chaitheng do dum phangbagi sa dum leiraga la abne ba aduna masai area sida Delhi da thoi basi pollution se hoi moi gi
ꯀꯩꯅꯣꯗꯅ ꯑꯣꯜ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯅꯦꯕ ꯍꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯐꯥꯎꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛ ꯑꯋꯥꯔꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯤꯛ ꯑꯋꯥꯔꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯠꯐꯥꯎ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯔꯤꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯔꯤꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯂꯦꯁꯅꯦꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯖꯔꯈꯥꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ BJPꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ parliamentary election dasu yam chawna makoi da impact leiki aduna maharashtra dasu chamanaba se 298 la keno 288 la keno lebani adugi si keno sida makoina majority phangnaba hotnaba sida manipur da angang taruk si bisina sorry nupi yauna moi taruk hatokhiba slaughter tawgiba duna maram orakanda akoi gi sida chaitheng yam chaw pira draka haibagi akiba ma leibadagi akoi gi sida review tawpagi phibam amasu dum ui hebtare aduga pollution si kenogi of the climate change ki laiba pollution sidi akoi gi hujik leriba manipur khaktagi kari india khaktagi nate world gi problem ni adna world gi problem sida laisi deforestation gi pot yam wangliba kholiba akoi gi sida air pollutant gi kari gi khara walam bai bhanduai tawdabu huji akoi da sariba nungsa se yengbiu climate change ki factor ni akoi da thariba uwa ma ama yantat khibagi pot ma ama leri din se aduna swai keno ma am sida laiba factor se ado climate change natragana environment has no boundary haibudunina akoi gi khudingmak akoi khakta nataba akoi gi thangnaba state su adigi delhi gi akoi bada leriba state sing su akoi punna pulap oina amata oina akoi gi decision se lawrakanda kari karamba climate change se phanaba lokat kadege haibado adumadi adum change habtai tamo si matang sida akoina ayambada social political issue ngakta nei dabadina ai matang sida su kitang tamo nei nabai tan jadu lojage tamogi observation aduga tamogi commentary si jo aduga mate engonda akoida public ta puning losing oigedaba oina ui tamoko aduga yamna su meaningful oi tamo ta lakchaning baji tamo manipur ji air quality index ta manipur is at 12 india gi karor chamaga kuntra mangamuk leibe india gi population da manipur na number 1 oire base it's a big news tamona tabra aiko yam chawba aiko yam na nuai ba paw maneba delhi na 481 leibe matamda manipur na 15 neba nowhere compared to we have na teba so yam ni healthy oiba environmental condition si leiba manipur je it is not attractive at all manipur ji india gi top tourist destination da khwaidagi aroiba da neba yawis list never adu where it fell karai wai de koi shori je kari gino manipur se attractive over tourist destination amo ina sema ka economy je koi boom to ngam de je ka gino tamo sikkim da leiba makoi gi population se ki double and triple times ni moi gi laiba tourist masing jina manipur da akoi gi economy je regenerate tawna ba sugum ba phibam ma thambang ngam da ba kari gino at the same time tamo atopa meeting amada yengka da satinam polluted oidre hariba india gi number 1 less polluted
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯎꯐꯨꯟꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯇꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 23 ꯃꯦ 3 2023ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ 2017 18 19 सिदा कनोगी कोई टूरिस्ट लापगी चांग से आई डायरेक्ट एग्जैक्ट नंबर दुदी फिगर दुदी यावजरक्टे तबुदुबु याम हेंगतले 2022 भावता दुम फनायाम फजना कोई टूरिस्ट लापगी चांग कोई सिदा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमो ओइबगी पोटसे याम फजना लेकी मियामनसु याम पामनगी तबुदुबु पामी मफम सिदा याम चावना कोई हुजिकसे कंट्री मरीदी कोई सिदा PAP लेबिना PAP यावद्रदी चंगब यादबगी पोट ले हैतारे अदुना अदुगी मरीदु नतबा अते अतोप सिंदगी लाकपदु भावता अदयामना अखोइसे अवांग थाकता चावखलगा अदुम लेरमबने हैतारे अखोइ हुजिकसु अखोइगी नेचुरल रिसोर्सिंग से याम फजना लेरी हैतारे अखोइ सिनिक ब्यूटी से कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेरिबा का कोई चदोंग की लेरिबा मागी ब्यूटीफुल सीनरी ओरिबा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ओरप याबगी पोट लेरिबा अदगी सेमगलिबा मयाम अदगी मोइरांगदगा सेमगलिबा मयाम मसी टूरिस्ट सिंगना मोइरांग असि एनी इंडियन टूरिस्ट ओइगेरा फॉरेन टूरिस्ट ओइगेरा हाइबदी जापानीज सिंगना कोई लान लाकांदा लाक मफम ओइबनिना मफम सिदा करिंत लेतर भावता मफम दु येंगा हनगिबा मतम यावरिबनेबा अदुबु अखोइना मसी टूरिज्म कनो ओइना सेमगलबा मतम अदगी म्यूजियम गा अखोइ वर्ल्ड वार 2 गी म्यूजियम गा सागलबा मतम अदगी INA गी लगिबा हेडक्वार्टर दु सेमगतना खोकतना फजना थमबा मतम सिददी मियाम सि हेना लाकपसि हेलगदबा मतम नेबा हेनसु हेलकपनेबा तबदबु कदाइदा करिदा पल्ले हे मतमदा थोइबा इरांगसिना नेबा थोइबा इरांगसिना कोई मे 23 दगी हौरा कान के एनी टाइम एनीवेयर कदाइदा हेक्ता काइरक पय भूम तरक पय नत्रग कर्फ्यू तरक पय नत्रगना कदाइ वाइदा नोमै कापनरगा मी सिरगा मियाम हौरक्तना अमुक थोलकपगी पोटसि मयाम अमा लेबनिना टूरिस्ट साइसिदि कांगु हाइबसिदि टूरिस्ट वार टूरिस्ट ना अमा ओइरको नतबदा टूरिस्ट साइसिदि मोइदि खरा रिलैक्स तौगे माइंड रिलैक्स तौगे अदुगा फजबा सिंगसि येंगे अदुगा मसिगी कलेक्ट तौगे लाकपना फजबा सिंगसिगी कनो सिंगसे लोइना थुगायरे थुगारी से कहीं ए बैड एडमिनिस्ट्रेटर ओइतोइनेबा गुड एडमिनिस्ट्रेशन अमा लेतारगदी मदुगी पोतो लेरेबा हुजिक से क्रम्बल एडमिनिस्ट्रेशन से क्रम्बल की फिबमदा लई हाइबा ताइ सर्च टू ओनली 1200 करी अखोगी 12% ऑफ द अखोगी होल मणिपुर सिगी 12% लेरिसिदा लो एंड ऑर्डर से स्वाइद खतंग तासन बबक माला अबनेबा मरमदी आइन लो एंड ऑर्डर तासन ब माला अपने हाइसे फगले हाइबा नते को अखोई लेरिबा लो एनफोर्सर सिंचिना थबक तोबा ngami सिगी 12% मणिपुर की अपुनबा अचाउबगी मनुंगदगी 12% सिगी एरिया सि कक्तदा लो एनफोर्सर सिंगना थबक तोबा ngamabra हाइबगी अदागी एरिया दुदो बक्ता सिंगनरगा लेरिनेबा अदुना सिदा गाइड तोगदबा बिजनेस सेक्टर में आमा से टूरिज्म की दमकता टूरिज्म द बेस तरोगा लिंखटपा अखोगी कनो में आमा लेरमने हाइतारे लेरमी सिंगदो हुजि मखोगी मेन पावर सु थबक्तगी अयामना लोइन तोथोंगनराबनेबा लौथोंगनराबने कइगिनोबदा मणिपुर द मागी लाक्चगदबा मागी टूरिस्ट गाइड तोबदा नत्रगना टूरिज्म सिंगी मागी लेभमना खोटपा सिनगदबा इवन होटल लको सिदा सागलिबा 3 स्टार की कनो स्टेटस पुदी यौरबा हाइतारे सिगी होटल अहु मरी लेरि सिबाउता औतियंबिबो मखोय इनकम से क्या नोंते येंगसेबको मो इनकम से हाना टूरिज्म टूरिस्ट लाकपा यारिङै मतमदुददी बूम तौरमगा फजना नुंगारमबदो हुजिकती लोइना लाक्तरबनिना हंदरेबा मसिंग हंदरबनिना इवन से क्लासिक होटल लेक्ता हाइसी मखोय बाउता मेन पावर से हेनमन कनो हानादी चपचारमबा हुजिकना मी लाक्तरबनिना हंदरबरा कायबगी मखोयदा अदुबो फावरे करिगी लाक्तरिनो हाइबदी हुजिक लेरिबा इरांग सिगा या मरि लेनेबा इरांग से लुद्रिगैदी टूरिज्म से चाखलोय इकोनॉमी से फरोय अदुगा प्लस से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मैम अमा थोकपसे अयामना लोइना लोइसलेisi कमाई तोगे हमतमदा से अचौबो एंटरप्रेन्योर हाइ तारे कनो अखोगी ट्रेडर हाइ तारे अचौबो ट्रेडर कनो मपानदगी तरोगा सारमा मोय अनीदी थसिंगना कनो दगी थंगाल बाजार दगी कनो से चेनग्रबने मोय चटख्रबने सिदा कनो तोबो बिजनेस तोबो यारोरेना अदुगा बिजनेस सेक्टर मचा दसु मसिगी इंपैक्ट सिना लोइना दगी से
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯐꯤꯠꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯕꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯜꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯉꯥ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯤꯖꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎꯐꯥꯎꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯌꯦꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯎꯍꯟꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯍꯟꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯏꯌꯔ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯩ ꯋꯥꯔ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯏꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯄꯪꯆꯪ ꯆꯪꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯋꯥꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯈꯛꯇꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦ 2023ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯪꯁꯠꯇ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ म्यूजियम लेरिसे अखोई नंबोल की अखोई कनोसिदा लेरिबा म्यूजियम सिदा चटली अदुना अचौबा मंगलान अमदा तौरंबा पोटसे कछु नतबा अखोई असोइबा खरदगी हाइबदी हाइतबदरीरा असोइबदगीरा दगी मतिक चादबदरीरा हाइबदुमा अतोपमा थमग्रकांदा असोइबा खरदगी अखोई रिसोर्स मयामसे अयामना लोइना अखोई मांगलबगुमबनेना अदुमाइना थमजगे ओके तमो याम तेना आई अरोइबा न्यूज़ अमा खतंग लाक्सगे तमोदा अदुगा लुचनम तंजादु लोजगे तम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस याहन्नबा अंडरटेकिंग लौबद फोंगना सेल चारे हेबा सना लेपा पाउचेगी रिपोर्ट चनबी ओमगु मरम सादना सेम खोंगलबसे यंगसनबा लेइत्रे हेबा तमो एखो मणिपुर से मी सिरजु मी हाटजु अदगी इरांग थोअजु अखोई करप्शन की पोसी ददी अदुम अखोई ये हैनबी गुंबा एनी गिवन सिचुएशन अमदा अदुगी सिचुएशन दे एक्सप्लॉइट तौरगा सेन जागने हैबगी मी मयाम अमा लेबगी ममी तारपचिनी मणिपुर की यामना लाइवक थीबा मिकुप अमा खकने हैबा तारे इंटरनेट मसागी फंगदबजे इंटरनेट से दामो ने खंगबिरितुनी इन सम यूरोपियन कंट्रीज दे फंडामेंटल राइट टू रिकॉग्नाइज तौरे मसी स्टेट टू वायलेट तौबा यादबा राइट अमनी पब्लिक की ओइना अदो सिगी ले अदु इंटरनेट से अमुका फ्री अखोई राइट टू इंटरनेट हाइदना तमो एनीवेयर द इंटरनेट फंगदबनी हाबगे अदुगी मूवमेंट हौजिक लेरी मतांग सिदा मणिपुर दा हौजिक इंटरनेट शटडाउन लेरिबा सिचुएशन सिदा मरम मरग इंटरनेट शटडाउन तौरे अद इंटरनेट याहन्नब होनबा कांदा अंडरटेकिंग लौबसिदा अमुका सेन चाबा हाइबसी तमो वारी मथक्ता मियाम दा अमुका अखोई मईदगी हाइबदोंना थोकप्रा हाइबगी वफमदुनी यामना मणिपुर दा नोनिंग बा आइदे अखोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगना अखोई लान कन कापनरिङैदा हाइदारे इम्फाल दगे खितंग हाइदबा मफम सिंगसिदा मी चेक मोक लाउनदबा मतम दसो अदुम इम्फाल मयोनददे अदुम अखोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ना अदुम पैसा लौबो खोटबगजे अदुम थेंगनै हाइदारे तमो कमाई येंगे मसिगी करप्शन की ट्रेंड क्राइसिस मनुंगदने कनागुंबा कोई क्राइसिस थोइसिदा खुदोंचाबा लौबो मी से याम लेयेसे हानदगे हाइनरगा दुम लेरानी अखोइना अमुक करिगिदमक्ता क्राइसिस सि लोसनदिनो कायखमदा क्राइसिस सिना मोइदा ओइजबा कनागुंबा खरदा मियोइ खुजो खरदा ओइजबा यामना फंगलबरा हाइबगी अखोइदा अदुगुंबगी अल्टरनेटिव थ्योरी अमसु अदुम लेय हाइतारे कंस्पिरेसी थ्योरी हाइतारे अदुना अदुमाइना तौदना लेरिङै तंजासिदा इंटरनेट हाइबसी अखोइगी से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की मतुंगिनदी मसाई अदगी प्लस इंटरनेट से थिंगबा यारोय हाइबसिगी पोचे थिंगबा यारोय हेना हाइबसे कोर्ट ने अनिरक अहुमलक अखोइगी मणिपुर हाई कोर्ट ने मसिगी डायरेक्टिव्स लेग्रबनेबा इंटरनेट हांगदो मसि हांगदो इंटरनेट थिंगबसे मरम चादे से हानदगी अहुमलक मरियक लेग्रबनेबा अदुबु मदुगी हांगदो हाइबदुगी कनोदुना अमा थमग्रकांदा हेक्ता इंटरनेट से थिंगजलकपा मसिसु कोर्ट मुक चतारगदी हेक्ता हांगदो हाइबले करिगिनो कोर्ट चला हांगदो हाइसे इट्स अ फंडामेंटल राइट्स ने नंगा हाइबी हिबदो इंटरनेट हैज बिकम अखोगी नोमगी चंगदो याद्रो पोट अमा ओराबनेबा अदुगा थिंगजलकाना करिगिदमक्ता स्पेसिफिकली
kano khara hangdokani kaina tawri se koi law and order protect tawda internet thingaga protect tawngam ni ha targadi mamang da kyam kuina no ko internet thingri do ahamba irang se tholokpadagi internet thingbaduna adum thingapuduna phanyam kuina thingibado duga aduna khogi hujiki leiriba irang se solution tawbungam gibra adu ngam gide adu handaksu internet thingisina karamba motive ta irang se kamaina solution puraki na khalaga thingi no ise yam chawna hangbam to e masi court ki ruling da chu mani government na tawribasi achumba khongthang nate masi internet se hangdokadabani masi ki service se phangadabani haibani aduga amana hojik leiriba khogi internet se thinga kana phangnana maina pachama chani pi dana ngasai gi form thajali undertaking gi form da thajali khochali kain tawri se masi su kaino ni masi akhogi khogi miyam sinane sigi kaino sida kaino khudong chaba miyoi khara da pithokku maneba awna sigi thabak sida check tawdana lari sisu tawhallage na government sina sigi moi charger je cham chani bu charger sunu kaina tawhallage na tawhon bagi mong ma kari gino moi sidai sida check tawbugi matam su leram moi aduga kai gino bada ate mayam ma khoi gi kanarim ni na awna sigumba kaino sing se any kind of khoi gi corruption se chang si amna hengatli sigi manungda irang sigi manungda khoi gi tawkiba corruption hengaledi corruption in the form of any kinds ko khogi hujik leiriba prefabricated houses kind saribu pot mayam sigira tawgiba chathakiba kanana sagiba paisa kya sagiba adugi leiriba drawing the chumber ko drawing lamba adugi plus engineering gi magi structure gi construction structure du la lagadi adu se kind of corruption neba madugi du tawgi habase police kind of housing degi akoi adugi pawdo dum phangjai adubu irang lebrina adugi pot lomda yam kana chatlubu do phattabra haina khallaganda akoina madu lumjala thamone now matam du yore hujikti tawgriba hujiki irang manungsida kanana pisa chagi adagi kayam lotion gi adagi kamain tawi haibana chingba mayam ama akoigi adum tholakani haitare aduna hujik internet ki sida internet thingi si tasengna miyoi kharagi pesa tanba nungainaba adugumbagi wakhalon amada thingabra kaina khalalaknabagi machakse hujik sanalaiwa ki pauchi da yaubiriba khoi mogi headline sida adum reflect tawi haitai okay tamo thank you very much